Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Nibdew mill-Belt Valletta, fejn sal-14 ta' Awwissu il-Valletta Contemporary jilqa' Avatars, Monsters, Robots, Ghosts, wirja solo ta' Letta Shtohryn. Fil-Furjana, bejn is-6 u 28 ta' Awwissu, Bitzilla Art Space tilqa' Colors of Introspection ta' Elaine Mifsud, fejn il-kulur se jkun il-protagonist. Fil-Valletta Waterfront, ix-show teatrali Cagliostro and the Pirate Queen jippreżenta storja moħbija ta' Malta. Fi Pjazza Teatru Real, Notte Italiana tistieden il-Malta Concert Orchestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Joe Brown għal lejla ta' mużika klassika u pop Taljana.